TTV Zone clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua tlawmngai thlang o Vawiin March ni som panga hian khawvel pumah World Consumer Rights Day hman niin Mizoram-a Consumer Association ti thaber choi moi na chu Serchhip District Consumer Association te hnenah hlan ani World Consumer Rights Day puala Mizoram hun man lian ber aizo central waimi hola neya Serchhip District Consumer Association chu Mizoram-a Consumer Association ti choi moi na Minister Award for Best Performing District Consumer Association hlan niin he choi moi na hi Supply Minister pukel rindia na chuan na hlana Serchhip District Consumers Association na tangin choi moi na dong tur hiam Vice President PRL chuan omale Secretary pulal din puyate an kala he choi moi na hian thuziak le poi safai cheng sing khat akeng telani voina he hun man hi Supply Department Secretary puwanal ngai saka IAS chuan kai shuain Supply Minister pukel rindia na chuan khwalyan ni in ahman pui ani Vawiin-a World Consumer Rights Day pual hian Serchhip-ah pawh DIET Serchhip-ah hun hman ani bawk Serchhip-ah chuan World Consumer Rights Day puala inkhawm hi Vawiin chawhnu khan Serchhip DIET Multipurpose Hall nei niin he hun hi Serchhip District Consumer Association Vice President pulal ramlom chuan akai shuaya he huna hian Serchhip District Consumer Association President PH zonun tlawh chuan an polin consumer te ta na ma an lo lak to na chen khat te tar langin consumer ten harsat na an to changa achin fel na tur consumer court chu Serchhip-ah om thu le he court hian thu buai sang sang te po alo ngai tua to thu asoya ama ero chu Serchhip District and Chief Judicial Magistrate CJM chia ala nei awangin CJM in angai tua theilo thu buai om changa harsat na an to chin thu asoya he wang hian Serchhip District and District Session Judge emo Additional District Session Judge emo an mamo thu asoi bawk March ni som panga hi kumtin World Consumer Rights Day tan man thin ani a he ni hi kumsang khazakwa somruk patni March ni som panga a US President John F Kennedy and US Congress a thu asoina a consumer rights rungchang asoina ni in khawvel ram hruaitute zinga hetiang ti om chhun ani a John F Kennedy and consumer rights chungchanga ahmalak na le angai poimo na hian consumer movement ma ason tir hle a kumsang khazakwa somriat pathuma tangkhan he ni hi World Consumer Rights Day yatan khawvel pumah man aloni ta a consumer temo phurna chungchang le thupui sang sang soina hunatan man thin ni in kumina World Consumer Rights Day a hian thupuyatan tackling plastic pollution ti chu man ni in voina he hun man na hian SDCA a Assistant Secretary pukel rin chhana chuan he ni thupui mang hian thu asoi bokani Mizoram Governor Sreedharan Pillai-a'n thla ni somni pathuma Serchhip-ah ron tlawh huna tlawmngai pawl political party le Kohhran sang sang hruaitute akom dan tur Vawiin khan Bawrhsap hovin soiho ani he soiho na Serchhip District Conference Hall neya hian District Bawrhsap Kumara Bisek chuan kai shuain thla ni somni pathum khian Mizoram Governor Sreedharan Pillai chuan Serchhip District ron tlawh atum thu soin ahun man dan turwa man lok te atar langa Mizoram Governor hian chawma dar som pakhat le chhundar som pani inkara tlawmngai pawl sang sang political party sang sang le Kohhran sang sang te baka thuthar thedar tu te tan Governor kom na hun hi buat sai ani don ti soin he mi hun man dan tur hi soiho atu lawanga meeting hi ko ani thu asoi bawk ruah man na siam lok dan chuan Mizoram Governor kom na hun hi hlom saria thentura ruah man ni in he hlom sang sang te hian minute som chungzel Governor hi an ko manga he huna Governor kom tur te chu Governor hnenah rot na thlen du an nei te zia ka thlen tur a hria tir an ni bawk Mizoram Governor hian March ni somni pathum khian zing dar kwa le minute som panga a helicopter mangin Serchhip hi aron thlenganga hemi hnu hian DC office a Sarkar Department how to te komin NGO Kohhran le political party hruaitu te hi akom chunzom nga langa tourist lodge a chachun ein Zoar Deprived Children's Home le District Hospital te tlo in hemi hnu hian thenzol apan nga langa thenzol a hian golf course resort a zanjia kin zanlama apwal hian hun man ani bokang Mizoram Governor hian ni kumkhan Serchhip District hi ron tlo turin ruah manna alo siam to a ama ero chu shileng awangin in kharkhip kalpui ani ta ka wangin ti hlotlin thei ani talo thung ani Serchhip Block Congress Committee chuan Vawiin khan Extended Committee thutkhawm an neya he hun hi Serchhip bial by election nei tura an candidate pupi silal tlan sanga chuan atel pui ani Serchhip Marveng waimi hola he thutkhawm hi Serchhip Block Congress Committee President puar vanal dula chuan kai shuain he hun man pui tu pupi silal tlan sanga chuan mat phai le
zau sang sang a thlasik thlai sum chang thei ching tu te an mang ang hle ti asoya ni kum sang ni som ni khang covid awangin phai atangin chokme alo lut tam thei lova serchhip khwa a kutna thok tu ten an thlai thar thatakin an shal tlang puya tuna chuan bokbon ke ji khat cheng thum te in khar chhong ten an lak saka zik lung po atlom hle ti asoya thlai thar shal tura seng khom donin lo fa lak te angaya lo fa mandai lo mai te a lo om rum rum mai ani ati a serchhip bia le zoram hun sang sang a kutna thok tu te din hun siam thatnan le an thlai thar te manzo ka an shal the nan phai atanga thlai lo lut thlasik thlai chu hun engemaw chen vai reng te ge ta lak lu phal lo emo phai atanga thlai lo lut te chia sang tak lak chu Mizoram chunga thar chua te shalna a that pha nge ang ti asoya chu wangin kutna thok tu te har sat na sut gyan dan tur hi sarkar hian arang lamin ngai tu avat se alom om hle ang atibok he hun hi Aizawl District Congress Committee Vice President Pupi Silal Huap Zava po in man puin Serchhip bial by election candidate tan MPCC how to 10 Pupi Silal tlan sang an ruat chu alom om hle ti asoya Serchhip pa bial chung mi ngei ani ti soin zoram khopui dang te angin mani bial chung mi ngei MLA nei na hun Serchhip bial mi pui te tan a in hong ani ati a Congress Party chu ro rel na phong wan turin ading chuak le mek ni asoin chumi hnuaya chuan MPCC headquarters hian kan factor thaber te zinga mi candidate turin kan ronda a pathian le mi puizara atlin ngei po kan jingani atibok kum upa te le na ben von nei te ta na covid-19 vaccine pek na tho mek chu Vawiin khan Serchhip-ah chunzom le ani Serchhip District chunga kum upa le na ben von nei te ta na covid-19 vaccine pek na tho mek hi Vawiin khan Serchhip khapui chunga mun ni a chunzom le ani a Health Department a thok tu te chuan Serchhip chan mari veng tan chan mari branch Waimi run le New Serchhip North le buk pui tan New Serchhip North Waimi hola te shidan na hi an pe ani Health Department a thok tu te chuan heng mun ni ba ka hian Serchhip District Hospital Aiwata frontline worker te tan second dose an pek thu an soi boka tunkar tluan hian kum upa le na ben von nei te tan hian khopui chung hun sang sanga shidan na pek hi chunzom ani don thu an soi bok Serchhip biala assembly by election nei tura BJP ticketin pual sia janga changte sia ta changte ading don ni asoi ani BJP party hian Serchhip bial assembly by election nei tur hi chu ngei an tum thu an soi hnuwa New Serchhip bazar venga khosachin pual sia janga changte hi an candidate don ni a soi ani a hemi chungchanga hian kan palai zo na changin sia ta changte chuan Serchhip biala by election lo om tur chu central BJP chuan an ngai poimo in chu an tum ni in asoya Delhi lama an party how to 10 an party ticket ding tura an somba ka indoor na te nei in pathian ro puinan le kan Mizoram le namtana missionary thinlungpu a Serchhip bial by election nei tura BJP ticket din chu apom ta ti asoya officiala hemi chungchang puan chhuana hi central BJP how to 10 Serchhip-ah nei thwai tur ani thu asoi bok heti hian Serchhip bial by election lo om tura hiang candidate mi paruklai an om don ta ni in alang ani Serchhip District a Khelo India Sport for Peace and Development nuaya volleyball in elna chu Vawiin khan Serchhip-ah khelchan ani Serchhip chan mari volleyball kota Khelo India Sport for Peace and Development nuaya volleyball in elna hi Serchhip RD Block 1 chunga mi te ta na buat sai ni in tunchuma hian mi pa in elna nei ani a SDVA hruaitute te chuan village oisha in elna hi nei lovin affiliated club te ta na buat sai ani ti soin team riat an tel thu le tun kar ni lai ni khian semi final le final khela zo mantum ani thu an soibok tunchuma tel team riat te hi pool ni a chen ni in pool khata om te hi anin tum kwal zel nuwa point musang pani in semi final an lut don ani Mizoram chunga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS nuaya na chang sang thona mantura Rural Development Department buat sai schedule for rates SOR chungchang zir hona Vawiin khan nei ani Hezir hona Ideal Klapanaya hian Rural Development Department Official te DRDA Project Director le Block Development Official te telin hehun man puitu RD Minister Pulal Ruat ki machuan Rural Development Department nuaya thok Mizoram hun sang sangami te thorim na le hnenah na azara kumsang ni som pakwale sang ni som ni chung khan ni za inhlo na siam ani ti asoya COVID-19 wanga harsat na kan to chung kumsang ni som ni a ni za inhlo na siam awang khan job card nei mi nuai ni chuangin cheng sing ni sang nga vel theu an la thei ti soin shipui laka kan tor na ti nep ko nga po na satakin min puyani ati RD Minister chuan Rural Development Department chu thingtlang mi te in nga na le re thei na laka khai chuak tura thok tu an ni ange ya in
nga na tlak ni chunzom zel tura chan la turin a fui bok minister chuan DRDA project director tele BDO te chu an hnuai thokte uluk taka an vilchina wangin an hnatho a thachin ti soin district thar pathum sai tual khuzole na thiala DRDA office hon thuai ani tur thu a soibok MGNREGS nuaya na thona atan hian Mizoram PWDSOR manchin ani a Rural Development Department in SOR tharwa manin hei hi sarkar lai pui po in apom pui to a April sang ni som ni pakhata tangin manchan turani ang Mizoram hi Indiaram state jinga MGNREGS SOR nei masapol ani a SOR thara hian job card nei tu te shisel na kumzat le an taksadin mun atanga te in na tho na tur ret bithlia felvek ani Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Vawiin Khan India Vice President M Vangkhua Naidu chu mu in tun hnaya Myanmar rama buai na thlenga wanga mipuite harsat na chungchang soipui Parliament budget session manga Delhi ommek Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena hian Vawiin Khan India Vice President le Rajya Sabha Chairman Dibok M Vangkhua Naidu chu achen na ina komin Myanmar rama democracy tundin tuma malatu te chunga torna na satak thlengmek chungchang le Mizoram mamo thilpoi mo dangte asoipuya Mizoram Rajya Sabha MP chuan Myanmar ram boina awanga sipai kutwara thi le hliam tam tak an omto thu le mitam tak jela khung an ni mek thu te he boina awanga thi le hliam zat dik tak hria thei ani lo thu le an lapun belzel don ni alan thu te soin Myanmar sipai le police te zinga mi engemaza chuan Myanmar mi puite chunga kuthak an du lawa wangin an ral thuam te surrenderin civilian midang engemaza tenen in humhim na zongin Mizoram-a an ron tlan lut to ti asoya heng Myanmar atanga ral tlan lo lut te chomdol na tur ngai twa atul thu po thlenin Myanmar mi puite chunga tor na ti top tura atul dan anga ma la turin India Vice President chu an nge na Myanmar laka sarkar lai pui policy chu en non chula an sha thu an thlen bokani Rajya Sabha MP hi MNF advisor pu rosang zwala chuan troi omin India Independent Nuwa Union Public Service Commission membera Mizoram mi pakhatma anla omngai lawa wangin UPSC a Mizo da ve tura mala pui turin Vice President chu an nge na state pui tling ni nu kumsom thum panga a po Mizoram chu All India Civil Service a akmut kedar nuaya ala om chu ahun to lovin Mizoram kedar shan siam ahun to thu po thlenin Staff Selection Commission nuaya nadil tu ten Guwahati a care exam ngai to lova aizola exam center da ani theina turpo ngai to pui turin an ngen bokani Nimin Khan Mizoram-a sample zahni som enfiani in henga chang hiang COVID-19 shikai mi pakhat mu chwa ani Nimina shikai mu chwa hi rapid antigen test manga sample enfia zahni pasari achanga mu ni in sia ha district mi ani a meichia kumsom thum panga mi ni in aizola kal achula wanga sample enfia ani nuwa shi akai ti mu chwa ani Nimin Khan ZMC laboratory a sample enfia umlavin district shangshanga chunet laboratory a sample pathum enfia ani boka shikai mu chwa ero anom lo thungani heti hian vo in thleng Khan Mizoram-a COVID-19 shikai mu to chu mi sangli zali somthum pasari ni in vo in Khan Mizoram-a shikai enkol mi pakhat chu enkol dam le ani a heti hian vo in tlaidar nga thlenga Mizoram-a shikai enkol dam chu mi sangli zali som pasari ni in shikai mu chwa achanga zazela somkwa pakwa point panga te chu enkol dam anni to a tuna hian shikai enkol lai mi som lo omin nunna chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e